bandiki barabara yu ngugi no mongero ngame na ogwo chief officer na director no monga wajibiki. This goes to all department chionde orantu bandikite bara bandikite ketha ni ntobe sports ora biandiki muntu ondi newe no bika supply ndi bikali ora wandikite pa bicharoje o wandikite kali na ikundi biu ibyo bikaya ko ndi chairman yo mwero wa budget dene county assembly emiro ngagigisha ngugeti endelea gwitwarera itombere na oni nteta ukarande na ndene baraba yurute executive na dikirora bakuga ngadikirora baba tu na board director members bakuga na nyatha nominated batu nabo ora babangite budget kali nora mwananchi akuga kingine msora ugete aritingo gebogi mwira Jamero akathingatira gutigirwo ni bakwandikwa kuringana budget ya mwanka jojo bethire bakiandikwo na mpoe kenda kwagirithio gima mwire o wamana kuthingatira kinyarimo magayatu ba ECD atigire kinyabo bakwandikwa public service bond itwamire nije twerese lakini ndenja ndirwa the chief officer oral concerned no abati kurengera request yo ki public service board na atenenganirite so ngwanda kumanyithia mero je mantu twingene ajo no monga mandaktari nurses na clinical officer bandi kono ntumbe chichi ekirona chief officer kaire ro tero health ogeja kutamba kinyana shilingi emwe ambe chiu uwa moja kwa moja mbonga kwa EACC kwa anti corruption wale samiro nikibaba angiro ambeche chia utanguge mu hospitali utumyo kubambe including ECD classes chief officer of education itwagire mbeche che kwandika ali mu 300 by ECD dinaro to work on notice ndele chio budget mbeche itwagire che kuandika ECD teachers lazima Bwe itangazo na itangazo ruwa modiene makasi ariuga rungamiri bandwanyi mwanya kere thirikari ya Meru agatigira ne bakonengana riboti cho tumiri bwambesa mugaro na myanke korokete ukanyumene kiri utongeria boboriku ne balethagira bakithania riboti u oroka ugeto statement ya utumiri bwambesa ndene account ya Meru uretha in department ndiriku kanere kuri walega kuretera assembly statement on tuta on behalf ya wananchi wa Meru na go chief officer ora wali tango nyumene yangu onbejete gwitira antoba Meru nguge antreja nguguma no tumbo mbitatu karande medene watu walega kuja ginya gukona thinje ke report rande to shawero reakwari eto ni mutuge kare right na ni kumira kinde tunende akareto kona kanyaka kuno kaende nchokerete nyume kaita katikuraya rogita kuraya Kampuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja za 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe shia kushorire 609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka egukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top. Nekagita kagusave kana gweka muthido aja Victory Furniture rugura no kenere discount kire home furniture chionde dining set sofa bedroom set na home decor kagita gaka kaoli distongo benyomba yaku na coffee table kwambiriria ngiri 12 dining table kwambiriria ngiri 65 6 seater recliner na ngiri 140 na gitanda ga king bed kwambiriria ngiri 65 tuliongera wigwatiri ntobye nyomba yaku bya quality eguru uri na mwanka tariki 31 Disemba mwaka jojo aja Meru turingiri ni City Mall opposite Taskizi Stand.